Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kabul. Ka machine ka balas snaker pang ka bakham scam, kham step, kham klan, bat baduna bam umpnyang. Phone hagini number khandai hinyo sound not lai san lani khandai hinriu iwei san prasau hinyo san hinyo. MLA jangka jawai konstituensi ba wailat mikishla ulo ong balada ka sorkar balayalam da National People's Party damshim na LEA umnupat kinoyalam jangka Voice of the People Party kiyo penan kami kesurak balasna da sorkar uba wailat miki ula penmi yakni kejingkan tho persya yak VPP haka jingalang elap election kabalong hamadan la thalabo jawai haka mit jangka khatsantrik rumpang arja pusan nak bentau kertong jangka NPP nak juai North Constituency Dr. D.I. Kejam. Uba wailat miki ulakan tho ru dak boong yakin lam jaga Voice of the People Party makin dai ujo dak ejahar persya yakin menteri sarkar ki MLA bat yakin MDC jangka NPP lada ki dai ki nongtu hanrai bancu hala haki surok bat ha ki lenti ki sengkien ngawanan ne ni nei benta wo kurchan yo new candidate yong ka party wo ka yo bit yo bianggo wo penlai khmat nei benta wo yela economic election MDC chaka JHADC ta kamur TV ka party NPP ko dang dunyau snem nan hi jeng lai luti ha ka sarkar henry chibon ki kam wa ka ni ka party ka da dep ko le ha ki benta ki wo pher nado ki issue ki wa nakip stem ki uda saten ki umjo note ki sarkar warim ukta Henry gani sarkar de lego yakiti ki kam nado ka boundary issue ko nado yo ka state ki yong inado khat khande nya phawar mem manut uyakta kut ha jing ya kalam non hi naga meeting Henry hado ne ka sngi na ki khat artli ki area of difference lene ki area ki wa yakne nrutli to kamaman katte de dep yo penbai ka report de dep summit chaka home ministry sa so yang don hi approval but ka second stage le the sedang gikat ni wo lai chkhmat ya ka jing ya kram but yaki bon kini ki benta go pher ka state kyong i ka tu ko celebrate khanjo san paus nem henry hadon ne ka sngi kan pu poi kanika sarkar MDA ko dalam daga NPP mpu yoi ya ka university yong ka state ka yong i Henry snyau komen lagi ni ski udah dep janda yopi ha ka jing yalam khmat yang NPP da yoi ya ka state university ko nengkong hapo ka state ke yoi ka state anthem ka yong ka state ka wakat tu kam ong san phau tu likisnem bon gi dor bar chnong apo jwa yang idem gi state anthem tang ka state ke yong im pu em goi ka state anthem hado gini gi ski udah dep ho mi isnyau si ya gini gi ski udah dep ne ba tu ka state anthem ko da prepare na kawi no nong yalam yang kawi ka political party tedem te man dapat ye tu state anthem snyau yam rem kam gijat group penar nei bha om em i kentin penar yang i tu state anthem idu yo ye tu ya chongi paraki MLA yang ka NPP la ya kram yo chief minister i ong sir ham snyau pher ida lei ngi pudiang ye ni state anthem i le tem bi ka hapo jaintia im pudiang i ga da lei nei ba i Meghalaya timit ki berukam ke Garo Hills, Khas Hills and Giant Hills. I kam ginong giant dia chapan veri ya ka identity ki yong i. Snyau komen da gijing snyau khial chief minister da pediang mo ya kata gijing bakla ka yong ki. Hadin nei te da pen sia ya gitu ki line ha ka state anthem go da tem ya ka ni Meghalaya Games ko dang dep ya kini ki sngi go da dep. Kat won jing snyau sorong. Jing snyau komen wada yo ya gijing timit ha ka ni ka state anthem ki yong i. Ngam kedau re jiki benta go pher yang ke state Henry la dapat itu hari lom jantia ke yang ile yoi cibon ki development ki roi ki par dang duh ke juai konstituensi ke yang nga ko le kedau le cibon jan ken mo bios nem arjar khat phra he poro wan chini wo yele ngam em kula re phi ke breng ke kendau Henry nga ong dui vi don e nga galat ngau perchang opre khambha ya kitai ki MLA ki warim batong le hejo ipor ngau pendep ya ki pending project yo ki project ki wo bon ki sa ten yang ni konstituensi ki wo ki pau snem ngau klem dapat u sedang ngau pendep lud o waro tasnyau komen ado ne ke sniu khana ya pi pun kan mo ya pi hejo ipor
Kamangat water supply scheme guna do arjar so sakut hado em gijing ya kelam moto kani ke scheme ka tumye di ki ka pendep nei ba kat wato em kate kapsar kate ka sap ko wato waka wa mengot ngi go ukai upas ukros ya ka wa mentudu henry dukat ni kat tukat ni por boden yang tu scheme hado ni ke scheme de man go dadep ko da man kam ko da krek kam senyau komen wato hagi ni ki por telangkat ni njo yo ni ki phone calls na ki nong chong chnong yang ko sor juai ko complain ya ka jing duna yang ko kham tam hagi ni ka por telang tanga ngaja daman ko jing kerku ya ki nong chong chnong yang ko sor juai hibro ko wi ka yaw mo siang ko daman ga election issue na ka wi ga election ko wi election de klam na do ka MLA do ka MDC henry snyao komen ho ga ni san snem ko de de perchang ya bot din kat wi wala tang na ki daw ki wa bon ko wan ga klam covid-19 ga financial problem apa state nei tai daw myo usdan hagani ke sans nem ko dep henry snyao komen hagani ke snem kamu man katte dep yo sanction ga arpan ruklur ke krek de man go man ja chat katte la da lai lipat pi hai tai hayau de yo pi ke jing pen krek go de man wud ko mem artati no dang boy ars nem open dep henry nga yo la hagate ke speed ukret jan chisnem chiteng de yo inaugurate ya kate ga yau ko de man ka aisor ya ki nong chong chnong yang ko sor juai bat ya ka rilom jain tiai ro ko wi ngai scam de jing dep ya ka te ga yaw pen ku go ya ka yo ko kot yong ko sor juai yong ki nong chong chnong yong ko sor juai ro ko yong i ka MCH ko em paneliar hai por job house nem ar jar khat pra teng krem do ko building mem yi sa teng kut da ki jing ya klam no ni man hadin manawan ya klam ma bodino ya chemawa the health minister or chief minister kerpada ki open smart na wood open man operationalize open krek kam no knang wa ki pli ki man be gi yong i ki wa likha lipun yo like ki chutom like ki library cha ki private institution ko kta ye ka yo ko kot ka yong ki sni komen hadom ni ke sni katai ke MCH de man go krek kam ko de man ga jingker khu ya ki man be bat kam jo lai ki khna tu li tho ya ki dowai ho man go biang lut dang bon gijing duna henry kate to ko continuous process ko nga kamu emli hab obudin lenger nei benta ijing duna ijing mkam yong katai MCH communist secretariat ko de bon gi yaklam organi to ke issue election don hi ko wa kud he yaklam don hi henry kamu de yo pi karon je kate galiang mandalai pi de sngi yo pi communist secretariat ko de dep sanction higini ki snem ko de dep kamu man katu de poy ka finishing stage ko yo ikatu shift ya kitigi office yang ke DC chaini ko open sting ya ka traffic bat kam jole ko one right governance ha ka wi ka thau ko open suk ya ki paj ba tu lai ko wan hai poro wan hai ni ko nyo ya ka sor juai paj aga yo de kisnem yo kam jo mem jing per ha ka sor juai ga yo i ka sor go rimdam ha po ka state meghalaya ga yo i tanai te daw tho de ki scheme go rap kerpang nei ba mem kwa man wem leu repair ya jo ko sorok man ka san snem nei te daw tho ya ka scheme go rap kerpang yo na go world bank hiti por nei ben taw siang pen thme ya ro ki internal road qm ha po ka sor juai kwa ale rap le ba nei ba wat ko ka sor kat man ka sor kwa ale le do rap kerpang ko rap miet ko man hado ka riding quality man go miet ko ba nei te daw pen yo ya tu scheme tang man kat ni di yo pi sorok ko le pa pra kilometer hapo ketika sor juai giom i dan man gi go met go bha jan nado de buchna hado negeski mpu yopi ye gi won gi tha go du repair yo ni usro mem de jing thang tedem mem de gi won ha kenika telang jan kam de yopi ki sorok yom i de met de bha her sesentuk siar yopi wo met keluti ke sengkeng entok duka di keluti ke sengkeng kam tamun ga sentuk siar kenika Thomas John Road dada lai piniti i kam ga sor i kwai le bo i provision yo suk kalai ga wan hi permit entok dukat ki sorok wat ki solar street light da bo i nei bentawo chngan ni nong lai nong wan lai de image post tuk siar u yo pi kaman man katai ga thau chaitai bo i le yak provision nei benta ka waiting shed nei ba ai por slap ka thau yang tari ki pli ki paj ba ka toilets nei benta ki nong line nong mi light mi bar ki bon ki benta ki provision kam ga sor ki te ki footpath ki reeling da bo i nema tang go pro kam go sor kwa yo kata ke jingkala kwa yo kata ke jing pher
But hejo ipor le jan debon mem kam re klam la dapat ya tang ye gani gamadan le pi de yo pi ge jingkelah gani gamadan la da phai hagis le arsnem le snem man chwa kaman man gani ga thau bat pai pi kam man katte la dapat ye go hol man go miat go pho go phin kam man katte pai ye giti gi fencing pai ye giti gi riling da man gi go miat go pha da man gani ga thau ko wam to o man go langkar ko lai lan yo suk yo tenan mto dukan ini lai hadulong lai gamadan dulong lai gani ke bentai ni awak Thomas Jones Synod College the UP kat wa jorore no pathar ki pai ba ki te gilir yong i nei te daud carry gitu gi reelings de gi jar khnang yo lach ki pai ba no pathar yo man gi liar yong i gi khoj gi singyer keni to waro da wan gi lang ba na scheme yong ga urban affair ko men chwa tang ar phaulak chisnem jo yoi iu lai ar phaulak kat ka sor juai Henry Snyau komen hadin wada yo Deputy Chief Minister yong i hakatnat yong ga urban ukso kerpa deo amas nyau ba hapiu le kerpang kau nong jantia hapiu thola di urapan he ya sanction ge yong i ku ge sanction naga ar paulak chaka chiklur naga chiklur chaka ar klur unius nem wadep yo isan klur dep nei te chnas khet i yo open pha kini warok ki em ha warok ki locality open miet pen pha ha ka sor jwai ge yong i sagi street light daw poi em gu dep yo gi u se gate wada chnong la thul bo la daw poi kamba khasan ar phau tuli street light nei ben taw pat cho cho kat kam gi jing yo bit yo bayam ga chnong ha ki thau gudang dom yo rap yo chngani hei por mit ye ga lai ga wan but nei ben ta ti ko pure ko puthi hagani ga sor jwai gi yong i ka extension yong ka government boys extension yong ka government girls ki building dadep dad ka kam man go lai chmat kam man katti ka Thomas Jones Synod College nei benta wo yarap ya ka college khnang yo rap penstin yo library u he ka bai kelas he tai yo rap suki ki pajba depan sia ya ka ha ka community college hagawa ar pauli ni ar hasan mut kinong hikai ka man kat ni to the su tulop da ka sarkar ka man katte badam to duka Thomas Jones Synod College kanong talang college ka Sangpung College ka Jaintia Eastern College kini warok ku da pemsiai hapo yong ka community yong ka People's College bat nga kam Emily yong ka Jaintia mto uri dukat di kejuai constituency snyau kumeno iwoni wa yo ha Jaintia ngas nyau kumeno mper la yo he woni thau Henry snyau kumeno iga state ko na do us khat khande nya pho ar na do yo state na do nu dia kalam nei ba da to ko por ko yo isagawi ka government college he ni haka thau hang ni ka Jaintia ga yong i ne ba ka pli ka kyang nang ba government college ta khya pai hei por kini ki ipor admission your ai yin lang gi khna ka classroom go to chong le phamut habi chong phra phamut hei wonu yo i quality education the pon por ya klam mi wat nga election na nga ngo le to lat the to ko por yo isa ga wi ka government college hapo kini ga thau yong i ho dang expect ma yo ga nai su chi i ba chini cho west Jaintia Henry ngam to i gi woman kiwa mo ho kwa ore dukat i Henry snyau kumena hagini gi sngi gu dep nei liang yong kas MDA government jing yalam yong NPP dep declare gi dep sanction sakawi ka government college ha is Jaintia tengah snyau kumena jan the sanction gi is Jaintia katu ustin kaniga kyang nang ba government college kyong i de yo ko concentrate dukat i khna ku nei ni ko wa wirap chibon khnam kham tam yo penku ya ka jing nang jing start hagani ga thau yong i bat dang hagini gi sngi go dep jan kanmo bai phi haga ar phau witarik yong ubnai January wo celebrate i omegla day haite haman thong u chief minister u embrom yong i dep declare wo to dep sanction ya ka nursing college ko nangkom hapo rilum Jaintia yong i hagani ga juai constituency dep sanction kamaman katte katu gi khon gi ti gi payu gi para gi yong nga gi yong phim nduk de gi ulai cha Shillong nduk de gi ulai cha po Guwahati nduk de gi ulai cha Chennai cha Bangalore nei benta wo pure gi ya ka nursing katu ha ka juai constituency gi yong i one ka nursing college ko ngach ke mo man go jingkar khu ya ilang waro he ni em chibon gi benta ka juai municipal board ko chisen gi sngi de man go office o ya mem de upoi kenmo ye ka tai ka office kamu man kat ni hadin ho bon ki challenges ko ngat kamu man kat te dang lai khmat de bentau pen yo e ka landfill
we memar tetin ke de jinge krek lang department ke kam man go lai chamat kam man gatte tang kam man kat ni dio bi office ko man go katai de extend ya ke building the man gi trok yu de bon teli mtok du gi trok ki machine but what the you extend ya ki staff the ye upenku the ye a scheme what ya ki locality the man go ko office ko man chwa ko office ko kam ong gi go domen ko mentoi kam man kat ni the bon gi mentoi ki wa yoi nagatai ko office kham tam gi jing poi yong itu gi successful ki wo tan ya gi soptik tang kham tam gi sor jwai gi yong i go chutom mu yo tang gi filter the us ket man go jing ter khu ya ki nong chong chnong hapo ko sor jwai the em chibon ki ki wa ngala da klam mentu chimet le yi bai tang sa thoi to ga permission chpau je tene te daw ngam kwa wario punjrong tang han rei kam de ep nga galat riel le okre kat wi wala ho bon gi ben bon gi kan no pher hen rei ngar perchang ole ye bha ne bha tam kham tam jing wan yong ka meghalaya games ni sor chwa ge wi ke meghalaya game ko san rusni ni tang hen rei pai ya ke jing ker khu wo yo ka sor chwa ge wi Cibon gi thau gi kaladur kamu man katte la dalai pi politik ni chwa hei por chwa wan me kale games but live pikat ni da ong pim to di joi thau kata ga MDC hostel li mam to di wo por me kale games an to rong de go adon ne si pai kini gi thau he ni wat he ni haden he ni uniu sorok wona den CS wo connect yau tau bypass kamu man katte de chna sa so yang so siang don hi so siang pendep don hi yau tai na lom periat depan mi cheni wat uniu sorok utiu bypass na do ning ken mentu hado wo mi alat college uti le do det yo sanction da stang yu krek kamu man gati mam arteti na kat report telang demiat utai sorok so tai don hi ujan umeng warap kerpang wasa ka juai konferensi kat waduna ka fon itu por mi open dep wat uti le deman mu dep kan ni ka swimming pool gum jo emi hapo ka sor juai gyong ni ka swimming pool dep sanction hitai hajan kyang nang ba college ku da krek kamu man gatte ini wede ngiu pun dep chwa ka meghalaya games tang henry ka kam man ka laj kmat ka lawn tennis ka shooting range ka badminton court mo bon ki jingker khu ko de yo langba ka meghalaya games bat nga e khu ble ya waro ki we he chnom bat ki dor bar chnom ki wede krek rengkat ka district administration wede krek sports department depan man skhiat ya ka meghalaya games yong i ko job ko sa kan mo what u chief minister la de ro wi tu sni ong de yo suk ka coordination ka jing ya krek chutom yong pi kam ka community yo suk depan man ya ka meghalaya games ko sa kan mo bat ko job na ki daw ki wa miet kataka meghalaya games ki yong i jan kam de yo ka meghalaya games and de yo pi wa to de yo i pun sia ya i ha ka national games ka jowai la uman go wi na go venue hapo ka national games ko da man host nem ar thonya tengah ngaja dak tang ka meghalaya games kat ni jingker khu sa ka national game bathan kat won ukuladur ka sor chwai ke wi tene te daw nga api loi phi pai ta snyau bha e gakti timun gakti ti diam kham tam ngni ke kanti phi bathan da wan ra yo phi ubru od em chwa ka sarkar sei de ar ten phi bathan gu damat u chong hakaliang yong opposition nto u suk u punjabi yo chongi hakaliang opposition sansnem te uma bathan u em chwa hajan u em yo emle hajan bi krelang tengah yuluti bathan u chimbi ni ke kabu man uma kam ge yingke wat ye gitu ge lok ku mem kur chani nga emle le yuluti ya walang ba ga ni ge MDC u wan bi chikmat wo e bi ke ge jing krelang khnang wan nei liang yong nga unang ye o kre chutom wan ra ya ka roy ka par ke development po ko constituency khajuk khajak ne jing skhet to ya klam ye ne ba yong nga ne ba ngara dep ngara job henry wan ni bentau candidate yong i wodaw ye le ka council ho ga jing ben jing ke no po council ka man katte ho na do wat sanchar ke NPP ong gi hier ka council oste le da pai gam te to hi ong pi tam kan mu to ka NPP rap ko ye ni EC to house nem arja khat khinde hai por rap ko arjar khat khinde ka pla tangka ko man ko thali chwa kan mo yong i wani wa pat kat ni to i waja kat ni MD events ki wada ja pat ye sequence of event na do was dang hado o man ne gas ni you le open man hai por arjar khat khinde du job poi ars ne mo covid ars ne mem royalty mem revenue yang ka council you support
state government support ni tai ya rapi ya ki la dapat pergi council hapo kasil autonomous district council ko pai Sun district ko he nyau spa ngut kinong kre ke council yang JHADC ko pai artli district palat arajar ngut kinong kre ke district council ko pen mi le so klur hapo Shillong ke tulop to 2 crore ke district council yang igo pen mi 2 crore hawa hanen cibenai nyau klur cibenai ke tulop haiwan duru im ke council yiwa thong kita gi bro NPP bethan do dep yu arjar khat kende do dep bu job rai to pen mi de resolution boy tap kre kat wong pu yu pen bait pen sot ya ni ke financial dam yu itu lop manu thong kre pen sange stop ye te han rai yu bu thong ye te kita yu mem perkhat ai ti por kat wadang yo le kat wangai thong kat wangai mem perkhat to mesti de yu su tu lop kita lagi factory cerita support cement plant untuk NPP NOC ile ai por NOC mem AP gi kendon gi agreement gi klan wato i yo check i ya leakage kat ni bon gi MDC go dang yele gi rim gi ong wa here ka council em gi leakage tele mem mi bi agreement wato yo check i gi leakage yo bo i gi check gate yo bo i gi weight bridge mem agreement employment kat dah gitu ki go down ni itu lem mem mi fi wato ki one ki employment ki ye ki local ki ka first priority we pi ki local kamu man kat ni mana lai cerita du kharo kre mana lai kram du manule agreement mem ye wala ye ni NPP arjar kat kende poi hoi kat tu mana poi kat ni uno biga ke blame jaga NPP tengah ni te daw akar pa de pi kam tam de poi mau bru de biang ke experience de biang ke jing nang jing start ngayu luti yo man de jing em gu yang o you contribute cibon gi benta ku you contribute ne benta wo pen ku ya kani ke council gi wi tene dai daw ngam kwa de pun drong e klam yo ngani ba chpau ji de cross kamu ong ikat ni pat yong i kani ke party go em ha ke bor senchar em gi party kamu man katte ke jing ben gi jing no ye isu gi nong to we ki MLA ginong to ki MDC ginong to ginong yalam chnong ginong to ginong yalam balang su ginong to bai tamai la chembi bato de lai FIR se pulit mai la ni ke bai sero liklam man kamu man deputy chief minister ni wedep yong state yong i ho cha kan no ho president yong MPCC wong wato MKT ho drugs mai la chem MKT tamai de tilali FIR tang la dem yi file the defamation case o file the defamation case ong la chem mi the proof, let them prove me suci spaklur. Habu pan map. Mai kita segidap cenderang. Bila kelam bisa serok. Let them buat pensekiat haki agency haki taiki kot mem. Kat ni pen kelam mevi. Kat ni wan bisa jual yang bimem le ayi. Temai la mem le ayi de hang lai nong serok wacana no. Bila kelam bi. Supi ku tahu. Tangai open siau si do waro yang ah. I open siau si do yang kamu nong jain tia. Hei tu por ba yo ngacir tarwayo ri khasiri jain tia. Ti piwaro kaman ruai bitang ngari khasiri jain tia. Henrei hak ni ke party go thme kamu man katte to ri khasi igi jain tia mem exist. Tang kamu man kat ni cheni se jain tia wangi wo kro wo kujori. Tepat bicara rapi pat ba. Bicara rapi ginong jantia. Kiwa kwa api pengku ya kini ke parti kwa mem ukhen ya i kam ginong jantia. Tengah terpa dia pi uman pi kiu perkat jengai. Kiu perkat janai. Tenai dai daw ngam kwa penjrong ye jingklam yang ngasa cisen henrai api la ye ginong chong keno yang i ke election to du katu dan ni kan ni dan ni ar phau so tarik dekut tade bu declare ke chok karen henrai la dapat ye ke jing chong chit ke jing pher yang election kam man kan ni de jing wan yang ngene party uthme entu ye man meeting ini tang de yo begitu go kharyau nai tai go la nai tai im jo em man cerita tu imper nai tai yang man campaign ni yang man kami i tang burom yo
tang senyau si uyo na do mi kani ka party thme pi patang gi yung gisem gi pi lada em le so mut ki ukar chane gi ka party lada semen utaw party thme ya nya la di pi oi tu kate ka rukom klam da senyau da kam tu ge lo kharo lada mai jor da le phasi bai yang guru man kam tu mai gi bru ko senyau tho man da dep kani gi election chewon chiro bhaga jo ge yung mani ulai sai ni ka jo sai that lai sai that đi ka jo ga thau rep lai li repi te yo krum si yong i manda pai kam tu de yo manda job pi te bro lai li chong nong krem ni hei ni yu emi tene te da wa kar pat jo roi gi lok ku jo no mani ku chong chit ton burong keliang i ton ye burong ni wi ai bi kam gi jaj bru ki wa em burong em akor nga apilo hoi mani ku chong chit terigni kenten kublai chibon ya pi sachisen ya pi go wan bat kam jo ya pi go up tengah yulutia nga kam ong ne sachisen nga selisnem nga em go bor kam tipi ke sarkar le fa armut ke mle yong NPP ku mi de pengki ado gar pa khra ta chong ka jing start yong pi ke yin kein de em sa pi we garai ta yuluti wa ar pa witerik pi e pi yang cho yang nga bor lang bau lu MDC yang ngawo ya krek lang ngawo pi hagini giles nem udawan cibon gijing duna cibon gijing emkam ciru ku ya krek langi nei bentau kun tu kun rong ya ka chnong ka thau wa ya gari wa jai benru kham tam ya gari lom jan tiak umaya yong i digni kin ten ku ja kublai cibon ci jang